ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaitek oraino dituzte sigesten elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Gaur nea alaba Fenix hegaztiak zure senarra izango dena hautatuko du. 7 egun barru, Nefer printzesarekin ezkonduko zara. Zer? Tipo honekin ezkondu behar dut, birak ematen dituen batekin? Orain zure lanara eraztun hau zaintzea ezkontza egunera arte. Erregetza baten eraztuna? Gizona da, eraztuna lapurtu zuena. Laster agertzen espadan mihia moztu eta begiak aterako dizkidate. Mom, where are you guys? My mom never came home from her trip. I don't know where she is. I'm calling about a guest you had. Espere, ¿no habla español? Does anyone speak English? I'm sorry. This is Elijah Park. Please, I need your help. The FBI doesn't have jurisdiction to investigate in Colombia. So is there anything I can do? The best thing you can do to help us is just wait by your phone. Say hi, Mommy. Hi, Junebug. I'm not giving up on my mom. There's one for you. It's hard to describe what a mother knows. The first thing I noticed when I became a mother was that my hands were busy all the time. My hand knew him with my eyes closed, just like I know his laughter in a crowded room. Clyde! Ni verder la telefoneert, my son. On a rien to me! Nou ben je geaklaard. Visakat. Godfrey. Buchel na kinsala ka umchik. Kan lajin wakt. Isn't your mommy good to you? Colleen Kuhn and Colleen Kena. Der skjer med til skade i rå. De har satt deg å ljomse. Ni aging av rev. Et egles tranchering. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. À gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance. Il m'aurait fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. Je dois jouer tous les soirs. J'ai jamais autant souffert. Vous pouvez pas prendre les médicaments comme ça, c'est beaucoup trop. Tu connais quoi de ma santé? Tu connais quoi de moi? Votre compte à rendre. 20 ans. T'as pas changé, Tony. Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça? Et tu as besoin de moi. Elle donne des cours de danse à Paris. Salut, je suis ton père, je suis parti il y a 20 ans. Elle sait même pas qui tu es. Inscris-toi à son cours de danse. Peut-être à danser la rumba? La rumba, ça se danse pas avec la tête. You're really weird, you know that? I believe him. About what? Something really bad's gonna happen tonight. No, I know when Jonathan's lying, okay? I could hear it in his voice. Something's wrong. Look, we're gonna have fun. Stress-free environment. Yep. Speaking of surprises, kids, we have a very special guest with us today, all the way from Miles County. Siento que haberme encontrado con él fue como encontrar un intercesor y un acompañante en mi vida espiritual. Se confesaba habitualmente. A mí me gustaría pensar de que también tuvo que escuchar esas palabras de Jesús. Soy yo el que te ama, soy yo el que te perdona, yo te absolvo de tus pecados. Estuve 3 meses en el hospital. Es un ángel para los jóvenes. Pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores. Ayudó también a gente como yo.